Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Menikong ay ngoy ublay tay kandan glory be to God in the highest. Ngate kanong kani ka jingele te kalong kwa itanat kumbingi expect kumtahi ta mantaro kanong ifi umdi tang balong tumo MDC Henry MLA plus MDC, so I'll try to work harder nam ta kani ka election naman. Yung Ïasnoh ba man constituency u BPP u sar khat ya kani jingjok. Nga mal kan page constituency te kam nangun batay hindi kan page kanong swe ka constituency la jong ilay tristam tanam ta ka we boro ating say page bit ngi say ken bar ki number gilo kom no you expect for the best mono ban lead ki isi mo takom tahi Kaya makataka Atau kan ka UDP karong kabakro yang menyertai lang buat ke BPP ban form ya ke isi nomor ko mangiso ko menta ke BPP kena ada banjok yang paling ka sekosi. I think we are always welcome. Pada ngasno ba ngin ya Shong sibit dingla sibit damit ngi say Shong is been bet tengah sim party decision will be the final. Kung kau leader ng sang UDP, lain kay kata ka daw re baki babon gili kitong ba penyang UDP kembang mungkin polis katong. Ay kan ya kan ni tengah so kadi penya bestar pun jerong mo. Tamari baro khay they have given a good fight like wise mangaru. We have given a good fight nangi yung victorious siya kalong dakaway kubor te. Masusim bet ba ano kom no kani tengah rah jong pai ba ngin borom ba kamande jong pai ba.